Runmawi TV clear to te Civic ule Lalthanpuii kania Chanchinthar lau ngai thang u ama sain chanchin langsar zualte Home Minister puke sabdang achuan Min Khan Champhaya ruihlo do chungchanga Champhai DC Conference Hall Champhai SP pu Lokeshwaran Arle additional DC pu James Lelni thanga akom Aizo Smart City Limited project zingami in sakle leilai vungte paina turbi karwa man khatla high school venga soil dumping ground chu tukin khan UDNPA secretary pulelmal soma pachwa win hong Prime Minister Narendra Modi chuan vuin khan muskata India Oman Business Forum thu asoina a India economic reforms le khovel pumhwa pa in elna sang chhauzel chu atar langa comprehensive economic partnership agreement ra manna chu ram pahni te in lai china lama in thak danglamna ani thu asoi Tuna Chanchin Kim Changzokin Nemen December ni som pasari Khan Mizoram Chief Secretary Pukheli Ramina IAS chuan lunglei tlo in sarkar pisa ho tu te income ho na hun man pui ba ka lungleya sarkar malak na mun ma pui mo chen khat atlo Chief Secretary he lunglei district borsa pin afnit man hovin sarkar official ten lunglei helepetan laudong songa lungleya sarkar pisa ho tu tenen DC conference hall income ho na hunan manga Chief Secretary chuan sarkar lai pui du dan angaram mi puite mamo ngai twana le masonan hatho shanga ti tur len chwa ani thainan ra mana kim changle felfai tak aw ma chul thu soin department shang te chu an na tho na tura le mi pui rongan bol na kunga ra mana fel tak siam turina cha a DAJGUA noya scheme som pasari kaltlanga masona tlantlinga thaina na malak na po mamo bul pui masa pani inkal pona kong pui chale in biak pona internet cha theina na ra man na siama malaturin district thunei tu te chu acha ani borsa pi nafnit man chuan Chief Secretary lomna thu soin lunglei district din huntlang pui le district chunga sarkar malana langsar zual report pe a Juni som panga changa July ni som thum sang ni som ni panga chunga DAJGUA awareness and benefit saturation campaign kalpuya lunglei district chunga khothan big somli pariata campaign za somriat chuang ba sai ani thule adi karmayogi abhiyan nwaya khothan big somli pariata khotlang mason na turwa manna village action plan don fel ani to thu soi Chief Secretary Hiam Pukpuya Ayush Health and Wellness Center le Anganwadi Center 1 te Civil Hospital lunglei te tlo in NCD Clinica mi puiten rang taka khol manga mani shisel na din hunan en theina Health ATM cho en fia khailak lo le changkai zo ka Health ATM hi manani theinan man ra mamo sang ngai to beldan turte an soi hawani Chief Secretary Hian Mizoram zirna inavan sang chanchin zirna mun big cosmic class astronomy lab masaber lunglei district borsa malak na government Lalthanpuii high school abun chutlo ina enfia bok Aizo Smart City Limited project zingami in sakle leilai vungte paina turbi karwa man khatla high school venga soil dumping ground chu tukin khan UDNPA secretary pulelmal soma pachawin na hong Khatla High School venga soil dumping ground siam na thoktu te hi MS LHM infra loipu ni in project cost cheng noi zale pathum point pakhat parukani a October ni ruk sang ni somni pathuma na chanin December ni som panga sang ni somni panga khan an zawani soil dumping ground na hian leivung pai tu lir thei tol thapal tur ve na tur geban retaining wall po siamani a hemun hi pickup truck chip sing khatle sang ni dol thei tur adwana ni bok UDNPA secretary pulelmal soma pachwaw chuan aizol khupui faina kunga malang na duan le kalpui mek zinga munshang shanga leivung paina siam chu atel ti soya hemirwa manna hlotlin na pakhat Aizo Smart City Limited kaltlanga motura omta chu lomamati thu soyani Kumina Aizo District Executive Force DEF Nwaya Police Station shanga thubuai sangkha jasari somruk pali zialu to ni in poikhoitu mi sang ni manan ni to Aizo SP puzo sang lianan vu in khan thuthar theder tu te komin he thu hi asoya kumina thubuai zialu to zinga thubuai sang khatle pakwate chu chuizo fel to ni in an chuina report church sheet po thelu to anni thu soi kumina Aizo DEF Nwaya Police Station shanga thubuai zialu to zinga zali somni pakhate chu chuimek ni in la chui chwalo thubuai zathum somthum pathum awm ni in Aizo SP chuan soya heng thubuai kai hnoya hiam poi khoitu mi sang hi man anni thu soi bok thubuai zialu atanga za somruk paruk chu ruk le in rok thubuai ani thu Aizo SP chuan soya kumina thubuai zialu kortina chinfel to atanga za somkwa pakhat point pasaria dan bo chetu te thiamlo chantir ani thu soi bok Aizo DEF Nwaya Bongkon Police Station at thubuai zialu atambera kumina thubuai zaruk somthum paruk anziak lut to ane
Mizoram People's Forum MPF Annual General Meeting voi som pariat na voina vanapa holaneya MPF budget sangni somni paruka changa sangni somni pasari atan cheng noi som pali sing khatle sangria tan pom MPF Annual General Meeting he hun hnia chenni in choma hun chu MPF Vice President Punghak Lian Moyan Kai Shuain MPF General Secretary Reverend Lalram Lian Pachawin an malakna report te ape ani chonu hun chu MPF President Reverend RC Langhak Lianan Kai Shuain MPF President Thar Reverend John Raldo Sang Hnena MPF President ni na hlana MPF Vice President Reverend Lalom Thangale Reverend Kelerin Moyaten MPF mason na turti le Sarkar chane tura mo phurna ti thupui mangin thuan soibok Sarkar Labor Committed Liability ba ka detailed project reports DPR fil faizok GST la khom dan chakjok le akai hnoite zirchiang turarwat advisor to Chief Minister Finance puti BC lelven chunga kai shwain vo in khan an rodna te Chief Minister hne na thlenin an soifia study team rodna te hi pomvek ani Chief Minister chuan study team te thorim na fakin an rodna te chuan kal phung thar chhajok apedon ni in asoya erungna aveng dona GST la khom lama min pui dona masona na tho achak sot dona man the pe thwaya ngai ani ati Sarkar Labor Committed Liability te chu khware thilte anlo ni to ne soin Chief Minister chuan tuna aum to sa chu study team rotna anga an kalpui tur thua soya a umle tur chu an ven tur ani thua soibok study team chuan labor rule ngai te chu ata tula rule an rota PWD in chengwai bel chenga point pariat pathumba an laneya financial year kalme kati filan rota PNE department a chengwai bel sesom pani point paruk pani aloma financial year voi ni chunga rule an rota PHE department ba chengwai bel sesom nga pariat point bial pasari chu sarkar kumthum chunga rule an rota ni PHE Department Saitwal Wasan Division District Panchayat Resource Center le Saitwal Borsap Multipurpose Center chu Vuin Khan Keifang Weng Lunzolbu ka PHE Minister Professor Lelni Loman ahong PHE Minister chuan PHE Saitwal Wasan Division District Panchayat Resource Center le Saitwal Borsap Multipurpose Center an hontak tu chu Saitwal District ta na melungpui mo ni na soya an sarkar hlima sarkar tharin inren chemkum amanzuya wangin PHE Saitwal Wasan Division chu an honglok theilo ne soyin tuna sarkar kumthara engineering chief le PHE lama hautu tenen changhova theito pa annor nuwa hon theita ni ina soibok PHE Saitwal Wasan Division a hian mundanga thoksa mi pali senior EE UDC LDC le 4th grade te da anni dona subdivision pani ngopa subdivision le Saitwal subdivision awm don bokani Students Self-Support Union SSU General Headquarters in Vuin Khan kumsang ni somni panga tan pisa an khara pisa kharna huna SSU President Dar Minglianan SSU chu zirlai harsa te tan ding an ni angin zirlai harsan na tok te tan theito pan chwazel tur thu asoi SSU President chuan zirlai kal khom te chu an zirlai na satakari rupile zwal tur le intodel tum cheu turin na cha a wai sen na le mani inrin tok na nei tur chuan mani intodel apoimo atiani SSU pisakhar na huna hian hun hlim om takan mang hova kal khom ten zanre an kil ho ngal bok SSU pisa hi kumthar january ni som pani sangni somni paruka an hongchan le do na ne Lunglei District Agriculture Marketing Committee DAMC chu Vuin Khan Lunglei Additional DC Pizoram Dini Hovin and Chukhoma Sarkar Flagship Program Bana Kai Handholding Scheme Phase 2 Kaltlanga Lunglei District ta Thlai Thar Leikunga DAMC Malangna Tur Shang an Soiho Assistant District Agriculture Officer Pukele Rinfelan Kumsangni Somni Paruka Thlai Thar Leile Shalkalpui Dantur Chungchanga Mizoram Agricultural Marketing Board MAMB Ra Manate Asoifia MAMB Ra Manna Zozuya Lunglei District ta Thlai Thar Leile Shalkalpui Dantur Baka Lotling le Filfai taka kalpuya ni theina tura malak dantur te he chutkhoma hian an soihawani DAMC chukhom chuan kumsangni somni paruk January ni som pathum tholeni a Lunglei District ta Secondary Collection Center SCC shangshanga mo phurtu Supervisor Chairman Secretary le Treasurer te tana bana kai Phase 2 kalpui dantur le shiatur poimo shangshang zirhauna training ba saini se antibok MZP General Headquarters Aizol chuan Vuin ni somparia December sangni somni pangani ngani chonudar khat khan kuminatan MZP pisapui kharna hun le Advance Christmas an manga Vice President Pu Sangming thanga kai shwaina in hun hi manani
Kumina ta na MZP pisapui kharna huna hian MZP President Dr. Silal Remrata chuan thu soin MZP pisapui hi kharma ila zirlai tele ramle namin minmamo na zona chuan engtiklai puin kanom rengdon thowa engtiklai puin minmamo tutetan kan rengdon ani ati MZP President chuan sarkar thunei tuten board exam selection nei anremti to lolaya school chen khatin board exam result thadu awanga zirna konga nufual jokte an school minga exam tier an phalo chin chu MZP chuan sha thiam har ati hle a hemi chungchanga hian school education director hna mala turin zia ka thlen ani to ani zirlai nufual jokte po zirtir tu qualify ngei na kumkhat chung an zirtir chunga zirlai te an la fel chin chu makati thuwa soya an mani school mingeya an exam thainan MZP chuan ma ala zel don ani ati MZP President chuan Students Aid Fund SAF kumina an tlangzar thei chu lomamati a mizo zirlai te tan Students Aid Fund chu kumthara changin Management Committee nuaya mumal takin zirlai an zirna konga chomdol ngai te tan an sem chhuak chan don ani MZP pisapui hi January ni som pani sang ni som ni paruk tho chan nia amamo tua pyang te ta na dor thei turin honle ani ang Nimin Khan Health Minister Pilarin Pui chuan abial chung khopanga leite Rotlang East Don Ralvongle Hlutea te Ayush Health Camp sangni somni panga Integrated Ayush Hospital Thenzo la thoktu ten anbua sai chu Wayamerun leite a honga Pilarin Pui chuan Ayush na tumber chu ti dam ain invena chazok ti ani thuasoya mitin te chu chisel na chazok an nei theinan an taksa en kol thaturin na chabok Minister chuan District Hospital te Community Health Center sang te PHC Chen Khatle Health and Wellness Center Ayush Directorate in an enkol hawa te Ayush Doctor te ron theireng an ni thu soin Ayush damdoi te damlo hne na athlona pek an ni chin thu soya Integrated Ayush Hospital khumsom nga omna thenzola aum thu soin he hospital a hian na sang OPD le IPD ate enkol an ni chin thu atar langani Minister chuan abial chung Rotlang East Ralvong le don khwate chu tlo ngalin an khotlang ami harsa thlan chhuate hne na Christmas thilpek alhan bokani Reserve Bank of India RBI chuan December ni som panga changani som pasari inkar khan Mizoram sarkar hnuaya finance officer te tan government banking le accounting chungchang zirna tur workshop buat sai Reserve Bank of India RBI chuan December ni som panga changani som pasari inkar khan Mizoram sarkar hnuaya finance officer te tan government banking le accounting chungchang zirna tur workshop abwa saya he program hi sarkar sum en kolna accounts kalphung digital payment system cash management le public debt management lama state sarkar official te shiat na le thiam na ti zauna na ro manani a workshop hi chhong hnia nei ni in chhong khat na hi Mumbai RBI office hnuaya Department of Government Banking and Accounts DGBA ane ni a chhong ni na hi Nagpura RBI Hmunpui Central Account Section CAS ane ani DGBA Mumbai a hian Central State Sarkar ta na RBI chu banker an ni dan chungchang te zirni in RBI malang na lian tak e-cuber khol manga e-payments le e-receipts kalpui dante sarkar laipuin CSS sumpek chhuana atana kalphung thar adwan SNS Sparsh chungchang tele open market borrowings OMB an kalpui dante inzirtirani a CAS Nagpura hian RBI in India lampuma intergovernmental transactions an kalpui dante central sarkar le state sarkar sang accounts an von dante RBI in bond market a state total investment a kalpui dante le consolidated sinking fund le guarantee redemption fund manga sum enkol ani dante zirtir na nei ani heng malang na tharte hian sarkar sum von dikle sum enkol chungchanga masona athlen be se ani RBI hotu te chuan Mizoram chu tunhaya an overdraft lo thu te soin state sang zinga cash management a ache thapol an ni thon tar langa state IFMIS kaltlanga e-payment sa masona an mu hnem ralin e-receipts sa chanlak angai thu te an soiboka Mizoram official te chu SNS parshata na mantur RBI account ranglama siamsak antum thu shilin system thar sang man ani awanga state ten harsat na an to chungchanga tho howa chinfelwat anin pe thuan soibokani RBI Chief General Manager Pu Sivakumar Bose General Manager sang tele staff dangten presentation pe in hunan manga Mizoram Sarkar ayo te hi puro siam liana Deputy Secretary Finance Department chuan a hawani
Rajya Sabha MP Puke Vanlalmawii Hlutea laya mipui te zinvei va ul samna na Railway Minister Ashwini Vaishnaw angin December ni somni pahnia le December ni somni palia Gauhati atangin Aizol panin Christmas pualin rail atlandon. Gauhati to Aizol special train for Christmas panhi hi Gauhati atanga Aizol panin December ni somni pahnia le December ni somni palia te hantlando na hengrel panhi te hi December ni somni pathuma le December ni somni panga ate Aizol atangin Gauhati panin anle le donani coach sompali veve don bokani rampu makun na thoktu te dom ka na malak na sigle sa leilung mila thlai chin le ran vul lama na thoktu te kongko hmuwa Chanpui tura malak na National Innovation on Climate Resilient Agriculture Technology Demonstration Component nuaya KVK longtlai malak na sang chu Zonal Monitoring Committee ten vuin khan an tlo. Zonal Monitoring Committee te hi an chairman Dr. C.A. Srinivasa Murthy chuan hovin Dr. C. Lilfak Oma Senior Scientist and Head KVK lungtlai hovin thoktu te le kun na thoktu ten lodong sungin KVK lungtlai hola KVK lungtlai in NICRA nuaya ma an lak na sang shil ni in kun na thoktu te an kombok KVK lungtlai munpui chonhu lungtlaya NICRA nuaya thlai chin le ran vulte a munan enbok Zonal Monitoring Committee how tu te chuan KVK longtlai malak na chu chhuan oman ti thu sein ma an son theinan thuron sang an pe a an malak na ti puitlinga chhorchang kai tur kun na thok tu te po thei top chu a tran la sau turin an cha ani NICRA hi KVK longtlai chuan kumsang ni somni pathuma changin kalpui chanin tuna hian chon hule ngeng pui kai khwa chu enkol bikin khopan hi a kun na thok tu te chuan KVK mithiam te nen chang hovin thlai chingin ran an vul me kani Voin Khochin clear hawang o State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center Aizol changa meteorological data atsin sia danin voin hian ruatla umlova temperature alum lai berin degree Celsius somni pahni ani a avo lai berin degree Celsius som panga ani humidity chu aniam lai berin za asom nga % ani a asan lai berin za asom sari panga % ani naktu ka Mizoram puma khwa achadrin ani. Hello. Online Mizoram te chuan major discount event sangri somni panga intan tonon buat saye heng bung ro chi sang prestige home clean thildang te mizo puan kutta le kholta te no pang thomna piang lim atanga kumriat china hian athale zuala baby romper sa ti hian buy 2 get 1 free te ani anga tin tantalan lo mobile phone ate discount tak a ombok ani Buenia Fosro International Brand kan neita ki RCC Reservoir kan sakate PHC tan ti tangkai takle improvement chatak betheitu ni in Aitea concrete building satu te tan te po hian improvement chatak apek thei ka be sia amun hi Vanlalmawii building a omani a chu mi queen dorila alomom ngatang kan construction po no setakin improvement kan ni thei pain karingani Zarampon Chanchin lawngai thlak chhunzamang u Prime Minister Narendra Modi chuan vuin khan Muscata India Oman Business Forum a thua soina a India Economic Reforms le khovel pumhwa pa in elna sang chhauzel chu atar langa Comprehensive Economic Partnership Agreement ra manna chu ram pahni te in lai chin na lama in thlak danglamna ani thua soi ram pahne sumdong shwai tu te akomna Modi chuan India chuan kumsom kal ta chung khan economy chu ana bera aneya bungthar akai ani ati Forum athua soina kumsom pakhat kal ta chung khan India chuan policy athak danglam mai ani lova India chuan economic DNA athak danglam ani atibok Goods and Services Tax le Insolvency and Bankruptcy Code angchi insiam thatna te atar langa langtlang taka thilti ani thua soi GST hian India rampum chu inpum khatna a Unified Market pakhata achantira Insolvency and Bankruptcy Code hian Financial Discipline athena Transparency atipunga he hian investor te inwin tokna ati chakani ati
mudi chuan Arabian Sea chu nam pahnih inzom khom na kongpui hlui historic bridge ani thu soya kumzabitam takal ta changa tuipui le nun phung lama anin zom na chu asoi bok Mandawi le Muscat inkara hian Arabian Sea hi inzom na kongpui nget takani a kanin zom na ati chaka culture le economy ya thunei na pe ani ati mudi chuan India le Oman te hian kumin hian kumsom sari z diplomatic inlai china an mangti asoi boka hei hi lomna le thoho na thuk jok nei na tur launch pad ani thu asoi bok Prime Minister hian Sultan Haitham bin Tariq somna angin ni cham turin nimin khan Oman a thlenga Jordan le Ethiopia nuaram pathuma tor nunung ber turani a India le Oman strategic partnership ti chakna turani economic le commercial lama inzom na chu angai poimo hleya CEPA chu thutluk na poimo tak hun lola turata na sha drengtlak ani thu soin mudi chuan inrem na siam hian kumzabi somni pakhatna rin na thar le chakna thar apedon ani ati Prime Minister Narendra Modi chu voin khan Sultanate in civil meet choi moina danglam big order of Oman hlana Sultan Haitham bin Tariq chuan ram pahni te inzomna ti chakna konga atholok awangin hlana ni Prime Minister Modi hian he choi moina hi ni Oman atlo chumin adonga hi ram pathuma tur nunung berani a Jordan le Ethiopia te po antelani Order of Oman hi PM Modi an ram danga changa civilian award sang ber somni paria chuang adon zinga adon hunung berani a tun haya choi moina adon zinga Ethiopia's Great Honor Nation of Ethiopia le Kuwait's Order of Mubarak Al-Kabir te po atelani heiba ka hian India chuan Oman nen Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA an ziaka hepact hian New Delhi in Gulf region nena economic lama anin zomna chu na satakina ti chakdona Trade Diversification Strategy zawzok po ati chakdon bok Khatizong kha Chanchinthar kan puan theite ani e